خۆجههەیە دهۆکەیە کەتیا خوێندەوان و جوانی دەموکراتی کوردستانی ڕۆژافا بەلاڤووکە ئایلون بە هەژمارە خۆیان 21 یا ساڵە 2021 بە هەژمار و بابەتێن خوێن و دەرخست و گەهشتیە بەردەستەی خوێنەران. بابەتە دەستپێکی یاوێ هەژمارێک کۆرۆپەلا یەکەم و دووەمیان بەلاڤووکە ئایلون لەخواگرتیە دەبن سەرناوێ شێرەژنا کوردیا ڕۆژاڤای کوردستانی لە چای شنگالێ پزیشکا برینۆڕەوانەی خەنسا شەمدین عەلی کۆ بە پێنۆسا نویسکار ئەمەل محەممەد حەسەن هاتیە نویساندن کۆ تێدا بەحسا کار و خەباتە ژنا پێشمەرگە و پزیشک خەنسا شەمدین عەلی کۆ بە خەنسا میرانی ناودارە کریە. دێرۆپەلا سیاندە گۆتارên هەریەک ژێ نویسکار عەگید شاهین و بەندە عەبدوڵڵا دەبن سەرناوێن ji çar aliyan ve sitem lê hatî û rêya ji bo jiyanê hatine belavkirin. Di ropela pêncan de jî herêk jê nivîskar Hazim Resol Hacî û İbrahîm Mehmûd Harûn dibin navnîşanên geşta temen û serkeftiyê şanoya hoşmendiyê hatine belavkirin. Di ropela şeşem û heftem de gotarên wêjeyî û helbestiyên herêk jê nivîskar Azad Abdullah Şeref, Rojdiyar Hemê, Nedwa Yûnis, Xunav Mihemed û Şiyar Leyanî Nisrîn Silo Şêrîn Mihemed Osê Rûnî û roja nû hatî hatine belavkirin. Herwiha di ropela çarda û pazdan de heşt babetên Kurdî yên herîek jê nivîskar Simko Botanî, Diya Şiyar, Ehmed Mustafa Wail Kurdaxî, Mihemed Bürkül Hebeş, Babî Sok Amuda, Mihemed Birîmce û Warşîn Amuda hatine nivîsandin û belavkirin. Dê piraniya ropelên din de yên belavûka Eylûn de hejmarek gotar û helbest. Babetên hejmarek nivîskar yên din jî derbarî wêjeyî û helbestî jî hatine belavkirin. Belavûka Eylûn belavûka xwendevan û ciwanan e û rewşên bîrî ye û babetên cuda têde têne belavkirin. Mehana ye ji aliyê xwejehiya dihûkê ya xwendevan û ciwanên Demokratîk Kurdistanê Rojava têye berhevkirin.